Urukundo kimwe mu bantu benshi batuye iyi si batajya bagira ni urukundo, ndetse n'abarufite burya bakubwira ko bikunda cyane, ariko Pastor Theogene ku bari bamuzi nk'umugabo ugira urukundo, umugabo usabana, umugabo witwara neza muri rubanda, by'umwihariko rubanda rugufi. Ariko nyine bakunda kuvuga ko urupfu rutwara beza kandi rukarya neza. Mwahaye ikaze, nitwa Jean Bosco Abayisenga. Kora subscribe mu biganiro dutambutse hano umunsi ku munsi. Tugiye kukubwira byinshi ibyahishwe ku rupfu rwa Pastor Theogene. Ese ubundi koko yaba yararangaranwe? Ibyo byose nibyo ugiye kumenya. Njye nitwa Jean Bosco Abayisenga. Mwahaye ikaze ku buryo burambuye. Mu gihe hakomeje kuvugwa byinshi ku rupfu rwa Pastor Theogene Niyonshuti, hari abantu batanga amakuru atandukanye, rimwe na rimwe bikitwa igihuha. Uyu mugabo yakiriye agakiza muri 2003, yitabye Imana muri 2023. Inyigisho yatumye yamamara yayitanze muri Boneza for Jesus ni mu karere ka Rutsiro. Inyigisho ye ya nyuma yayitanze muri Run for Jesus i Bugesera. Urugo rwe rwabagamo abantu barenga 23 bavuye mu biyobyabwenge. Urupfu rwe rwashavuje abaminisitiri, ibyamamare, abapotre n'abana bo ku muhanda. Pastor Theogene Niyonshuti wakoreraga umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR Kamuhoza, Paruwasi ya Muhima mu Rurembo rwa Kigali, wari inshuti ikomeye cyane y'urubyiruko, yitabye Imana tariki ya 23. Yitabye Imana tariki ya 22 Kamena 2023 azize impanuka yabereye muri Kabare, ni mu gihugu cya Uganda. Urupfu rwe rwababaje benshi, barimo abazwi cyane nka Revera Isaie Ndayizeye, umushumba mukuru wa ADPR, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana, Minisitiri w'urubyiruko Dr. Utuma Twishima, mu gihe cyo abahanzi barimo King James, umushyushyarugamba Anita Pendo, Junior Giti, Apotre Dr. Paul Gitwaza, Aline Gahongayire, Clapton Chibonke, Egide Bibio, Jehovah Jireh Choir n'abandi batandukanye. Pastor Theogene yitabye Imana ahagana saa 10 z'urukerera bwo kuri uyu wa gatanu tariki ya 23 Kamena 2023, aguye mu mpanuka y'imodoka yatewe na bisi yagonganye n'imodoka nto yahitanye abantu 3, yabereye mu birometero 4 uvuye i Kabare mu gihugu cya Uganda. Bisi yavaga i Kigali yerekeza i Kampala, naho imodoka Pastor Theogene Niyonshuti yarimo yavaga i Kampala yerekeza i Kigali. Ikinyamakuru NTV cyo muri Uganda cyatangaje ko umwe mu bari kumwe mu modoka na Pastor Theogene yarokotse iyi mpanuka, ajyanwa mu bitaro bya Kabare Regional Hospital. Pastor Theogene w'imyaka 40 yasize umugore witwa Umunyana Asia n'abana be 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Gusa afite n'abandi bana barenga 22 yareraga yakuye mu muhanda. Yagiye atumirwa kubwiriza hirya no hino hanyuranye, rimwe na rimwe agatumirwa ari kumwe n'umugore we. Ubuhamya bwe n'inyigisho ze byakunzwe na benshi, by'umwihariko urubyiruko, kubera uburyo yabuvugagamwo akoresheje amagambo agezweho mu rubyiruko, ndetse n'imvugo yumvwa cyane n'abana bo mu muhanda. Ibi akaba yarabikoraga mu rwego rwo kubiyegereza ndetse no kubegereza Yesu Kristo. Kuwa 22 z'ukwezi kwa 9 2019 nibwo Pastor Theogene Niyonshuti yamamaye cyane. Ni mu nyigisho yatangiwe mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, mu giterane cyiswe Boneza for Jesus cyari cyateguwe na Alize Rwanda Ministries. Pastor Theogene wari umaze imyaka 20 yakiriye agakiza, yakoreye Imana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, akishimirwa cyane kubera ubuhamya bwe butera benshi inkomezi. Abakurikira YouTube baramuzi cyane kuko yakundaga gutangaho ibiganiro. Nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo hagiye hatangazwa byinshi, iby'ukuri n'ibitari ukuri. Ibi byatumye tushakisha amakuru ku bantu ba hafi. Amakuru uwayatanze n'uwitwa Dominique Habumugisha, usanzwe ari umunyamakuru kuri Radio Ishingiro ikorera mu karere ka Gicumbi. Yagize ati: "Nageze aho impanuka yabereye mu masaha ya saa 7 z'amanywa ku isaha y'i Kigali, hari kuwa gatanu. Theogene twari tuziranye bisanzwe kuko ndi umunyamakuru usanzwe akora mu bya gospel, ahubwo uwo bari kumwe mu modoka witwa Nezimana Donate w'umuhanzi niwe nshuti yanjye kuko tunavuka hamwe. Twahageze dusanga madamu wa Theo, we yari yahageze kare ndetse ari kumwe na polisi gukora statement. Wabonaga yacitse intege cyane, atabasha kugenda, yagendaga bamurandase, ariko kandi akanyuzamo akishyiramo akanyabugabo.
akitaba na fone zimwe na zimwe ariko mu ijwi ririmo intege nke. Ikindi yari afite ibitotsi kuko hari ubwo twasigaranye mu modoka abandi bagiye gushaka ibikoresho byo kwifashisha mu iduka, agatotsi karamwibasinziraho nk'iminota 5. Akomeza avuga ko mu modoka yari itwawe na Pastor Theogene harimo abantu 4 aribo Pastor Theogene wari utwaye, umuhanzi Donatien Nizimana n'abandi bantu 2, umukobwa n'umuhungu. Bivugwa ko aba bari abafiance. Umukobwa yitwa Devota Muneza, umuhungu we ntiyamenyekanye. Aragira ati gusa amakuru avuga ko bashobora kuba babaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'ibyangombwa bya Devota byabashije kuboneka aribyo driving license na permanent residence bya USA. Gusa yari afite ubwenegihugu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara muri ibyo byangombwa bye. Amakuru akomeje gutangazwa hirya no hino ni menshi. Benshi baragira bati uyu mugabo yakabaye yararokotse. Hari amashusho kandi yagiye atangazwa n'abantu. Icyo wamenya kuri ayo mashusho ni amashusho yagiye asohoka hirya no hino by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga Instagram, Twitter, WhatsApp ndetse na YouTube, aho hari amakuru yavugaga ko uyu mugabo yabanje gutabaza, ndavuga Pastor Theogene ngo yabanje gutabaza ubwo hasohotse amashusho ndetse n'amajwi bivuga ko ubwo Pastor Theogene yavugaga ngo kandi nuko umuntu apfa iyo adatabariwe ku gihe. Aya ni amashusho yagiye akwirakwizwa hirya no hino mu bitangazamakuru hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hatandukanye, ariko amakuru atangwa n'uyu mugabo avuga ko aya makuru atariyo, cyane ko uyu mugabo imodoka yarimo ari imodoka y'umutuku ya Karina isanzwe ari iye, ariko ayo mashusho ntabwo iyo modoka igaragara. Ikindi kandi uyu mugabo abantu bose bahageze basanga yapfuye yashizemo umwuka. Ati ubwo rero nta buryo ayo mashusho yaba yarafashwe kandi umuntu yari yaramaze gupfa ako kanya. Ikindi hari andi makuru yagiye atambuka hirya no hino. Ese Pastor Theogene koko yaba yaratinze kubona ubutabazi? Nibyo koko abaturiye igihugu cya Uganda by'umwihariko basanzwe aho impanuka yabaye bavuze ko abangaba batinze kubona ubutabazi, kuko ngo iyo baza kubona ubutabazi ku gihe byarashobokaga ko aba bagabo bashoboraga kurokoka, cyane ko impanuka ikiba batahise bapfa, ko ahubwo ari uko habaye ikibazo cy'ubutabazi. Aba bagabo bari banegekaye ntibari kubona uburyo bafata amatelefone ngo batabaze, ndetse n'ijwi ubwaryo ntiryari kuboneka. Ibi rero bikaba bivuga ko barangaranwe cyane, ariko nanone si ukurangaranwa kubera yuko ahantu habereye impanuka biragoye ko wahita ubona ubutabazi, cyane ko kugira ngo hamenyekane impanuka nabyo bigoye. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, kora subscribe kuri YouTube channel yacu, ukomeze ukurikira ibiganiro dutambutsa hano umunsi ku munsi. Nta kindi rero ni ugukora subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo ujye wakira amamenyesha mu gihe cyose dushyizeho inkuru. Ndagushimiye cyane. Reka dukomeze twihanganishe umuryango, inshuti n'abavandimwe ba Pastor Theogene nyakwigendera, umwe mu bagabo barangwaga n'urukundo, ubugwaneza, ubupfura ndetse n'ubutwari. Ndagushimiye.